ANS dan NPM, yuk. Woi, mantap. Woi, keren. Masuk. Keren. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears, let me fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fight on the mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still 10 healing. lewat 22 masuk Epastar Bukit Langkisau. Masuk terminal ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hendrianto Highway. Hari ini kita hunting di depan terminal Muara Bungo. Ini ada ANS Puncak Lantik. Ini jam setengah 11 siang. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Hendrianto Highway. Simak terus videonya sampai selesai. Padang Jati Jajar. Semoga selamat sampai tujuan. Wih, palala. Wah. Jam 11 lewat 06 masuk PT Rapi nih. Euroliner. Yuk. Menuju Medan, Rimbo Medan itu. Jam 11 lewat 11 masuk ANS dan NPM, yuk. Woi, mantap. Di sana Palala dan Epastar. Woi, keren. Masuk. Keren. Wush. Mantap. Up. Beautiful. Wih, yang jam 10 lewat jam 11.42 14 ya. Ini ada NPM Sultan Class. Beautiful. Iya, dapat dim. Mantap. V63. Jam 11 lewat 16 masuk PT Rapi. Trip kedua ini. Yup. Jam 11 lewat 21 masuk NPM Executive Class dari Rantau ya.
Ambon Manise, yup. V45 menuju Payakumbuh itu. Yup. PT Rapi, trip ketiga ya menuju Medan. Jam 11:53 masuk Gumarang Jaya dari Jabodetabek, trip 1. Semoga selamat sampai tujuan. Masuk jam 11:54 ALS dari Jawa 253 sepertinya ini. Video Pak, video bis 253 Study City Jogja. Jam 12:08 masuk Medan Jaya. Ini simpang Niam Rimbu Bujang. Yup. Simpang Niam Rimbu Bujang. Jam 12:28 masuk NPM Sultan Klas. Tuan muda menuju Sumatera Barat, semoga selamat sampai tujuan. V66 Restu Ibu, Rimbo Bujang Bukit Tinggi. Tiga masuk Gumarang Jaya. Trip keempat. Sos. Jam 13:24 masuk NPM. Yup, V47. Semoga selamat sampai Sumatera Barat. Di belakang V47 langsung ada disusul NPM. V19 Bintang Polos menuju Sumatera Barat, semoga selamat sampai tujuan. 13:28 masuk 2 unit berpacu ini, NPM dengan MPM Direktur Muda. Ilham NPM V16 keren. Yup. Jam 13:36 masuk NPM dari Rantau. New Black Sweet V55. Semoga selamat sampai tujuan. Ranpes yo 13:47 berpacu nih, ada MPM New Ranpes Andalas. Wah, medium dengan big bus. ALS 256. Ini kita sudah di terminal lagi. Ini ANS Sabiha.
HNS Sabiha. Wah. Oke, sampai di sini kita hunting di video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hendrianto RW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Terima kasih.